Iman to nakati dia kepiran si Ugagang. Kata si Ugagang dia kepiran. Assalamualaikum. Iman to na plano kami sa mga pagarian. At sige gini. Perang namin si Ugagang. Anda ka pa namin. Sisi sa ground zero, di sidim brak-brak. Agi mga upak-upak. Di purunan na tao. Kailangan na maprangtan siya gini. Miyami sitasi na kailangan na maprangtan. Naparidi ka no? Ano siya? Dakapunta no siya kito. Ate, di sidim brak-brak. Ano siya? Iman to nakati, dia kepiran si Ugagang. Kata si Ugagang dia kepiran. Ya kau nutiran. Bos, iman to na anap pagkikilala karkanuan tagi mapapadagan sama niya si sa ground zero. Hey, upak-upak ka no di sana. Dia benar yang kata anak-anak. Kata supagaritan was. Hey, kau nanti sa ground zero. Upak dia wanita ya naramos. Naramos. Ya misita si Segi pagaritan no si Ugagang. Di niya ko dipluluban si Inaramos. Asal nila. Guys, kalangkapan pala. Yan kaya video na ipagsirak na ya. So, salulangan no pa kay Leron. Panuan niyo kaso suportay, di ba mga bangsa? Yan nagyo. Na sumabos daw mga followers tano si na paluan niyo ra si Ugagang. Oh. Gid pong mamitakan si Ugagang. Niya ka piya-piya sa guwai. Mapiya dito. Benar ako mga upak-upakan na eh. Datar bupiya man ko niya na puso kan. Aduh. Ito muna nito ba na din? Ya tengah-tengah si. Siya, sungano si. Matenggo si. Wah. Kata so itakan. Kamatay. Dali gila. Anak kilala karena kilala niyo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bus kariso upak-upak. Ya upak-upak lagi mama tuh. Ay na shout out terkano kata sumagarita no si Ugagang kami misita si sa ground zero. Shout out kira no. Shout out ko lang no followers si mama tuh. Supportan na no guys so yan kaya video ipagsirak na langon no followers akan. Sa Sultan Naga Dimapuro Baguio City panuan yo ra kana kasi suportay. Shout out ko mga followers si Ugagang.